Akiaria arĩ kanitha wa St Peter's ya Kago itũra-inĩ rĩa Mbere kaunti-inĩ ya Embu, mũthikabu wa kanitha wa Anglican Diocese ya Mbere Moses Masamba nĩorĩte atwarithia ngari ũkui gũthingatithia mawatho barabara-inĩ nĩguo kũnyihia mĩtino ĩrĩa ĩreyumĩria. Tulisikia kulikuwa na accident kubwa na kuna wengi ambao walipoteza maisha yao. Ilikuwa wakati pia kuombea majamii hao watu na kuomba pia mandriver wale wanaendesha magari wachunge waendese vizuri wakijua watu wanapepa ni watu wa Mungu. Oho nĩathĩte na mbere kũũria thirikari ĩhũrane na ungumania mabarabara-inĩ nĩguo kũnyihia ikuũ. Na askari wetu wa traffic, jamani, muweze kuwa makini zaidi na muweze kumakinika katika utendaji kazi wenu. Tupunguze yale mambo ya kuweza kuruhusu magari ambayo hayafai kuwa barabarani kwa sababu ya kupewa mlungula na vitu vidogo vidogo. Woni wake ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũthikabu wa Anglican Diocese ya Malindi Ruben Katite ũrĩa ũrĩte rũhonge rwa NTSA gũtabania mũngũrũrio wa kũrutũrũra ngari iria itakinyanĩirie ikĩro barabara-inĩ. Yangu ni kuuliza serikali iweze kuweka mkazo kabisa magari yaangaliwe inspection, na pia hiyo ingine tuwe watu waangalifu wakati wanaendesha gari na wasipepe overloaded. Seneta wa Embu Alexander Mudigi oritie NTSA gutigirira mawatho mothe maria magathike ni makinyanĩirio kĩhinyo. Ngiribotera Inoro TV, njĩtagwo Wangari wa Gĩtĩha.